Karbi lame dame sai hemalong, Karbi lame dame, TDP ame pukangwai. Di Fujoy Sing Deloy Auditorium Hall Chataya long suri hini rakris reke paningkan na bah hini yang deng Karbi kaya tirim kang dukamai kepadupon. Ru Samson Singh di Ciki Moamir Biria Theng no along ASDC KSA Lapen KNC tumpen kacupang 5 putak kacisong asai kideng. Kardam nili Karbi Prainta me birta thanbang semichunali timungpi non birta ang tonpen harjuik tha. Karbi lame damai methang asai hem di purong thang along phaikuni ni phai krep hoani Karbi lame damai tiripia me phukangwai ningkan hinia parman Hidhina rong piaphan mai pula pendun mai puar pu sukur sing rong piaphan lethot kangwai ponthua birta katyu sa hemalong birta nang pele Karbi lame damai TDP mai pukangwai mai pini patupon di purong thang along kido mithang asai hemalong narusuni sayang deng deng si chingwai chingsai padupon lo bang so phi Karbi lame damai mithang rona teng pensi ningkan hinia pharmana phan Karbi lame damai mai puapuna chakichok ngwai pon lo bang solong hidhina trong pia phansi mai pukang wai chikroi sarang thek chepaklang ponlo mai pu ar pukang wai angbong pen kaduka ve pen partner kep raisi longpon kilik chipate jok plot pensi hidhina trong pia phansi chikroi tip ang thek chepaklang lo lapen lapu dun mai pu ar pu sitami non ki kibom sukur sing rong pia phansi puthot ingwai ponthu ningkan surihini rengkoi lapen inkoresia ningkan na farman Karbi lame damai mai pukang wai asai angdeng mesen met ingsam jin pen pachun ponlo Karbi khaya tirim chikimoa mai pen patir piponsi di Fujoy Sing Deloy Auditorium Hall Chatayalong surihini rakreser kep aningkan aba hiniang deng Karbi khaya tirim kang dukamai phaikuni ni phai krep pliani peni phai krep ho ani anini bharman jaimek kipadopona birta Ferangki Stefan Teron pen birta nang pele jaimek ting pen ada por final ke por pen KK TCA mai pula makang thur pen si jaimek pangcheng ponlo tirimakar jongki kurla pen kang dukapora hut Guru pi pai bhakti tam Karbi kur phop pai KBT atum pen kurpon long e long tirim kang duka hut Karbi long autonomous council tirim aphan kapanong amilur Karbi long autonomous council embarim bidya sing rong pi pensi kaipon lo Karbi ri chokiman kari tanga tumaphan kapanong amilur ke kaipon abang pujem sansi KLA tirim aphan KLA mai pusuren kramsa KSS tirim amilur lake KSS mai puchandra sing kru pensi kaipon Karbi Purki Mualong ke Panong Pi Anok Bepi Amelo ke kai KKTCA Chun Bang Francis Timung Karbi Adorbar Tirim Amelo ke kai Sarsing Timung KSA Tirim Amelo ke kai Biswajit Be ASDC Tirim Amelo ke kai Karbi Nglo Autonomous Council XEM Sona Sing Terang Conscious Di Komat Tirim Amelo Joy Sing Tiso Pensi Kaipon Karbi Riso Adorbar Amelo ke kai Abang Biman Kro UPDS Tirim Amelo ke kai Muniram Ronghang KLNLF atirim amelo ke kai habi tokbi Karbi Honsaria tirim amelo ke kai dilibbe Kayamen pen apran ki damatum amelo ke kai thong teron lapen akaprek asong atum apran ki damatum aphan doan pen kadoka ve pangrum pet pen bang pharut trok sira bang ner kep kebra trok atum atirim amelo kai ponlo pusi KKTCA amai pu pidili pen phirang ki atum aphan pachini silabangso kang do amelo ngabangke bang pharut trok sira Lana bang budolo 786 dalam sokar litang bang budolo hala bang so bang putum la son sino kaya farman longria farman lamera farman jutanga farman lapen anportame break jump kaya fan kasing hona joini kaya longria fan kasing hona joini selang tum apran namlo la bang so apran kita akar jong chomrong me lapen akar jong ningkang sam bidong han sini tu mungkin hoklo lah bangsa tiri jumi ke hang klembom non ke klembom bilang kowe kimi tu kama mesen jipan kowe kimi ani siwet ke padokan hey doa natum siwet ke wan atiri matum jumi pelan alang itu dari pen break jam kita break jam pan break jam
ke ong misra jutang tuan lapen lang ki lang ko lakat dok mai kace sayun lapen kace rai kompuan masih lebang so duka meng lapen kanco diri make ni kacing dok lapen Ru Samson Singh ingti chiki moamir birialong phai kunini phai krep ho ani ASDC KSA lapen KNC asong atum pen patir piponsi BJP kachari ke chok che puthak kachi songa sai ke denga birta kat news sa hemalong birta nangle BJP kachari chok che pura ASDC KSA lapen KNC asong atum pen kachi songa sai ke deng alang ni tum pen kachi songa sai long ki jong pon laki Greater Difu Water Supply Scheme atangka asai claim pin pensika puting boira ner cap atangka pen puting ner cap atangka HD Minister Sumrong hanga sopo contractor Amarji Trong hang kuchupang 5 puthak kachi songa sayalong alang litum pen ki jong pado alang litu pen kapachani pon atengke kidam tang surig hinira krep honing kan jangmia chikloni phai trok siani Guwahati High Court pen labang so sai kapatang je phan lam toy pilo sitame piniani ata patang telang lapen alang ni tumpen ki jong pon thuke Karbi Autonomous Council ki parlo sai kam to analong nang ki pale atangka thangna kaching thura sai claim pin pen tangka ka chupang 5 puthak ki jong pado ang parta SDC KSA lapen KNC tumpen ka chupang 5 puthak CBI pen ki talip asai ki dengji aphan ki hang pado Sila hawar ke poncat dakla sonse dan claim lo provision bivir Japan autonomous hill district kali like general district sarkar la so ang deng pang claim kadu wala itu dak Kalia hormu dengan kelo na penke dak corruption ठीक नहीं बोला सबका साथ सबका विकास को non malam so por phan birta moing ton pek sena huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1 year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar, iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 8812053818, 936563272 or 8638198316. Cedar Electronic Shop located at Bokulia Difu Road, 782482 Karbi Anglong, Assam. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Chloride Unisex Beauty Parlor hinpen Warsai Kimi Kipipon. Lasi lason Warsai Kimi along Ninghangatum Ali Chuan Dunikha. Warsai Kimi Laki Chiklu John Tropan Kapamata Siki Piponji. Lasi Apor Panhok Hipin Pen Chloride Unisex Beauty Parlor along Patibok Damiknon, Rong Parpi Rong Berot, near Iron Bridge, Difu Karbi Anglong. Lasi Lan Suseka Chini Le Thojiapan Laswa number 600
121 3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Wang tha wang ik tha electronic hormone nang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi chu endun iksana nang litum longpon ikji lake fridge long aprin LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV long aprin dolake LG Samsung BPL Akai washing machine aprin lake Samsung LG Haier lapen ke tu thulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market Karbi Anglong Assam. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongporbi Road, Depot, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihina mobi puthat birta long wangtulo West Karbi Anglong number 6 Bitungreng Thamarlo maintenance and repair scheme amen pentang kakachupang lima tumaphan neb ingnang nang ji mading saivek nang ji pura kidam tang phai kunini phai kripli ani pen executive engineer PWD road bothatlangso division dongka muka musai hema thengno along yuwa sangran manch pen bang phokep so se bang phuatum to de sang se lapen choche jun je pen dharna kang nia sai kedeng Sorkar pen kapanong PZMD route kilometer 4 pen kilometer truck an kolonga pathar aphan kapanong piatangka 49,92,676 release order number Karbi Autonomous Council /PWD 441 FSNP BTI /2016-17 bangso tangka kachupang lima bangpu Sudet Singh lapen Karbi Rong Sopi road pen Karbi Rong Sopi Kathargaon PMGSY at work kilometer hini 49,92,571 non-plan financial 2018-19 kachupang lim abang pu contractor Dhansing Tera lapen PWD department asai ki pen akoi mate kacharabdun PWD asai pu Nabajoti Kalita executive engineer PWD Waterlangso road division SDO Biswajit Som lapen SO Sasikanta Kalita Atumangbong 99,85,246 atangka kachupang lim ponpusi yuwa sangran mahan samai pu patmoteron pen phirangkia phanthan bachni Our program main whole protest rally against corruption koratu jua mahot ami CM sarogo onurod korisu je oti hikre corrupt officials aru corrupt contractor action lobo kane ami request korisu kintu amar kotha to CM sare olobo guruত্ব dia nai আমি এতিয়া ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছো যে CM স্যার বিভিন্ন ঠাইত মিটিংত কৈ থাকে আমাৰ চৰকাৰ হিলে দুৰ্নীতি মুক্ত বুলি হ'ব বুলি কৈ থাকে কিন্তু আমি এতিয়া ভাবিলৈ বাধ্য হৈছো যে CM স্যার জিন্তু কোৱা কথা হেবোৰ সম্পূৰ্ণ মিছা আমি ডিমান্ড কৰিছো গভৰ্ণৰ অফ আসামক যে অতি শীঘ্ৰে ইয়াত CBI ইনকুৱাৰী হ'ব লাগিব PW ডিপাৰ্টমেণ্ট বৈঠালাংছু ৰোড ডিভিজনত ইয়াত লাখ লাখ টকা দুৰ্নীতি কেলেংকাৰী হৈ আছে আৰু যেতিয়ালৈকে আমাক জাষ্টিস নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ protest to aguai loja
number 1 JMD Road to KS Road aru number 2 hol Karbi Rongsopi to Karbi Rongsopi PMJSY Road aru total amount hol apunar 99,85,247 Bithung rank thama mane apunar CM or homosti Thalangso Road Division or Executive Engineer Nabajoti Kolita tar pisot SDO Biswajit Shom aru SO Sushikonta Kolita aru contractor hol Sudhi Singh aru Dhondera aru Dhondera hol CM Saror Halpoti mane jodi within 10 days action naloi tetia hole amio baidhom hunger strike koriboloi aru jitia loge amak justice nidie ami hongram to agwai loi jang dharna protest Bukajun subdivision ng Kangalongta Phaikuni ni Phaikripli ani India that a Prime Minister Barim Kalitang Jawaharlal Nehru amhang ki thek ani mate children day katalon na birta nangle Ada porpai 4 minute grip ho apor malom pen Vidyasagar High Secondary School along children day amen pen Marthan ki kat padopon Laso api school a hemalong children day katalon na sai padopon tu Lason tak taksi Bukajun Havar Prekjama School a hemalong ta children day talon dun Halapui Madhurya Dekel Pukon pen hanjang lang solong kido Santi Nikiten English High School a pen Little Flower English School along children day katalon alhisar po aman pen chetong dun Along din katalon dun along ta mesening samjin pensi pachun ponlo Lapen halapu dila hidipi Havar School doan along ta Pandit Jawaharlal Nehru amhang thek ani mate klim sumar arani mesen pen talon dun School a home tin along ta Prekjama sai kideng pado Lason si quiz competition essay writing poem recitation, drawing competition, carom board competition, lapen dance and singing competition hai huita padupon pusi birta ripton lo. Karbi prime time ang kelapon sekang ton peiglo, demi thak mi kurwang tu.